Іх абавязак змагацца са злачыннасцю. І кожны супрацоўнік выконвае гэту работу пачэсна і з гонарам. У цэлым работа крымінальнага вышуку ўправлення ўнутраных спраў брэсцкага аблвыканкама заўсёды ацэньваецца на выдатна. У 2017-м адзначана зніжэнне колькасці здзейсненых злачынстваў. Пры гэтым павялічылася іх раскрыццё. Вызначаны ўсе фігуранты цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў. Примером профессионально грамотных действий четкая организация оперативно-розыскных мероприятий может служить раскрытию убийства таксиста в Брестском районе. При его раскрытии использовался весь спектр имеющихся у оперативников возможностей, в том числе работать среди населения, имеющиеся достижения научно-технического прогресса, тесное взаимодействие между органами внутренних дел республики. В результате менее чем за сутки по крупицам удалось восстановить картину преступлений и задержать преступников на территории Гродненской области. Запомнилась квалифицированная работа по раскрытию убийства, сопряженного с разбойным нападением в деревне Любель Пинского района. В данном случае, благодаря предварительной аналитической работе, до предельного минимума был определен круг подозреваемых лиц и в дальнейшем установлен преступник, изъято похищенное имущество. Крымінальнаму вышуку 99. Гэта свята людзей, чыя крапатлівая і прафесійная праца заключаецца ў раскрыцці і папярэджанні цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў. Многія з іх ужо ўвайшлі ў гісторыю службы. Сярод іх Міхаіл Удовікаў, які ў свой час 8 гадоў узначальваў крымінальны вышук управлення ўнутраных спраў брэсцкага аблвыканкама. Потым працаваў у Міністэрстве ўнутраных спраў Беларусі. Аб яго службе расказвае і экспазіцыя ў музеі управлення. Вспоминается из тех лет, которых я возглавлял розыск. Мы 8 лет занимали первое место в республике по раскрываемости уголовных преступлений и розыску преступников. Было много тяжких преступлений, которые приходилось раскрывать в короткие сроки. И, если можно сказать, то раскрываемость у нас убийств доходила до 100%. Мне особенно приятно сейчас, что уголовный розыск Брестской области, следуя нашим традициям, до сих пор находится на передовых позициях в республике и занимает ведущие места по раскрытию преступлений и розыску преступников. Професійнае свята – нагода сказаць словы падзякі тым, хто штодзённа стаіць на варце і абароне правоў і інтарэсаў грамадзян, іх бяспечнай жыццядзейнасці. І ім у гэты дзень заслужаныя ўзнагароды. Асаблівыя словы падзякі ветэранам службы, што перадаюць свой вопыт маладым супрацоўнікам. Мы далучаемся да гэтых віншаванняў. Юрый Печур, Олег Завадскі, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».